Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni mbukeli ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele ku double thinta uKhulekani. Simbonile uKhulekani ukuthi ke usenkingeni njengoba ke sephelelwe ngamandla okulapha. Endike izinto zinzima for yena kuKhulekani endike usifoci ubeke semtshela ukuthi ke kumele eyintabeni ila khona akazothola khona amandla. So nazi ke mbukeli izinto kumele uyilindele emavikini azayo eyithinta yena kuKhulekani nebandla lakhe. So kuleli viki esikulona uKhulekani uzothatha ke isinqumo sokuthi uyaya entabeni and ke umndeni wakhe wakwaMthembu uzobeka ukhathazekile uzozama ukuthi ke umkhuzi ukuthi ke ngaye entabeni kodwa kuzoya ngenkani uzobeke sekhuphuka eyakhona ke entabeni. Uya nje entabeni ngethemba lokuthi ke uyolanda amandla. So ensukwini nasemavikini azayo baveza ukuthi ke ibandla lamaJudiya nebandla lakhe kuKhulekani bazomlinda ukuthi ke buye entabeni kodwa ke ngeke zebuye. Unomkhosi uzobeke ekhathazekile nawo ke lapha umndeni wakwaMthembu nawo ke futhi amaJudiya azobeke ekhathazekile kodwa ke uMthembu uzokhuluma ke naye uSphamandla mayelana nayo ke lapha indaba yakhe uKhulekani. Babeke sebeveza ukuthi ke uKhulekani uzothathwa njengomuntu osedlulile ongasekho ke emhlabeni and ke uManzimande naye kuzomphoqa ukuthi ke ezilele indodana yakhe kodwa kunomkhosi uzobe engayikholwa leyo uzobe engahambisani nayo bazoqhubeka ke nesonto benaye kuNdlovu kodwa kuNdlovu makhamba isikhathi uzofuna ke isihlalo. Sengivala ke mbukeli okunye ke baphinde bakuveza baveza ukuthi ke uSphamandla uzowelcome elinye ke ilunga lebandla elikade lalahleka abalivezanga ke igama laloke lelilunga. Iphela lapha ke mbukeli indaba ke thinta uKhulekani lezi zinto kade ngikhuluma ngazo kumele kuyilindele kuleli viki esikulona nakulamaviki amabili azayo izokuleza ade nguphathele zona ngicela kuthunga khohlwa ukuthi ulike and usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.